Wa na, end of the world na gid ni. UFO is coming. Tayo. Guniti part kay mag-broadcast na part. Mag-live ka? Di, Mo na ni? muna na. So, kana, di gina siya edited guys ha. So, UFO, GG na. COVID, sunod UFO. So na ni, loko na ni. Dung, what's that? The sky, Dung. Win, what's that mean? What's that? Spaceship. Huh? Spaceship. Spaceship? Huwag ka scared. So, alas 11 na karon. Shit. Invade ng tag UFO dere. Loko na kita ni. Perting mingawa na pero kalit lang to nga. Sa inyong tanawon sa makana siya kanang shit ba sinay maambak ng kalit ba no? Sabihin mo. Na ni guys, loko na yun ni guys. Zoom.